Wona wabo for prayer kuama yen. And nanu ya de we no me ade ma yen. And na odi age free no me ne emremu. Ewie yeda wase anyama. Yeda wase bro. Mo we see. Wa wuti wasuru musuru. Now the assassin on us in Tiaswo. Yada was here, I am ferry. Yana Abraham, who were chiri. Now, what two would you say? We at the Quaframwa. What quadrumampa? Kankania wadane sebo. Chataburu wa ne yamuye. Kukobata ya waniku mahu. Wae kwaya sesun kasia papa. Eviedi wechira yensura esio. Tutu kwa chiri nyankrumpo. Proposi prempe. Ya ubudu ponkomu. Uye kukuodrufu. Ya fra udomu wa wuchiri domu. Uji wakumbo suwa ukuma udi mkunim. Tini ya fra patakwa jikuwa bobu. Ewie ye ukokuro. Ye uchire. Jumedie ye frani Sompa Nkomo. Eye pola. Sompa 93.1 FM, Sompa 90.7. Yama this year, ama mwakwapa. Tia wa maikana, asantimai, ajia tumu. Ne show no ya temu, ya taya, ya shelen. Manganinduka Yaran Sarandaiki Muzurumai assalamu alaikum Minister IBJ Kukwa Veronica Evergreen Jando Akusuya Somo Elizabethona Mrs. Japan Ya Grace Mami Wata Ne trudin chebuo Brayima Restful Get wrong with it here Calvin Bennett Systematic Press Yenani Akabo Edi Show Papa say Bremo Bin Fre will be no bin Fre will be And there ya water Pofoni Esashel Why your angel of benevolence The color ye indigo A ray in Fokuna Yatia Tomu And there ya water Yet Timma Ababa one was Saba A shower crazy Charlotte 1.5 A shower crazy If you are branding near my hour, Beji Aqua, but see more. Say more. Yeah, Frammy, why you in Yama Crunchy? Atasua. So for mommy, pray me. Our money at Shua, dear. The Lord's favorite. Sansima Jimmy Atumu. Mammy did for frock. Whoop. Waba. I'm a sa. What's sa? Bad boy, no. Oh, Quabra. Hello, Jacka, Jacka. Estimate Chinam. Ah, yes, I saw that. Nay, I
wada. We are me boozy. Bambara kuta. Zegeza. Matiatum. Oda. Yaka oda obi be just here no. Aha. Mr. Champa to say. Janjwa kupe. Omoye. Eradi adom o ma yesisi ya na ya real hope ya to. Question ben. Maslam ni so kreba. Enipa de wa say oju hu di. Na wa ba hom na ne. Ai. Me blow me homes baby. Ma Mary. Say bibia e okay. E do ba de ase. Nobody ase. IBG. So mami. Ewie boko. So we. Radio na we show bia media comment section on ya na nje ho. Aha. Na o show bia o show a o kana se we a se de nko alo de etato. Na obi frame say in fact o panelists wo mo ya de pa say o no di djuma because said de nyame de o ya djuma no ano de wa hwe ya obesra ma o fe ayo ya da Ghana fo ne abrochire fo nyina se do masio ma je to Facebook no ma tie gusu sei yes some some be like no ma share page no na munu am so enya so for me da wase yes so ye da wase every me jaji onyame di fo kwabena ho jaji japua Kala na eno minimi sei. Jai me kala na. Oh, kala no. Means organics. Oh, kala no. Kala no. We your friend Ebony kala. Me siramo. Ebony. Me sevi nya ba no family de emre me. Ah, means organics. Me ne me judge na nam. Mami you tie. Mami you mpacho, me ne me judge na nam. Eti me judge kala ye fa me kala ye fe. Judge atade su ye mama si me pacho wa. Ah, mama si. Ah. Na wie wa yi me sa no. Wan kasa hu twa atade bia fata wo. Eti me di ochi ne me ma benyam. Na bia me ko bia me de wo wa me ho. Ina me ni o. Me judge nya ko bo chira o. Makonta tase han. Awie ebrenya me chira ma me. Ene wadwuma pawbo. Enne so ye woda. O ba betete ye mema. Obekasa obetiti manu kasa che mema na de o mema ne so eno obekasa che ye ne bekasa che ebetwie ne ana ene eduru ho a etwuduru ho e bebo ne danta fashion next week da bi e be ne ya etiefo ya mema no jaja mishra na awie bibia bambotom etimwie ya me ne me judge quiet 5 enu na jomi kosa na wo ka kiro fo so de bia do obi be ko be so fo bia nko be bi odan ko ebusuafo na nu show ayeye Charlotte Amponsa shawe crazy betrance ere wa jere atade we nsu de pa wo pe we penfo atade ete say kasayi na nu abetena shoku obi a ere wa che nu fo tenti abako atu ayira Yenua baba ko Jennifer opoku oye theater nurse na wo sign so e wo restaurant e wo de no kwada so anti we de omo wo so no to ka kire so obe ode niema e be bre no na me pacho munyi difo de crown no disposable panties ode be she panty we wo sha yensi disposable anti owura se bi emu bese ni ade no owura ya no ato gwabre ne packet no me ensa ti mu fe ngo na mo ahwefo no mon capture ma ye dabi again try Resford obemu na ye fatwa na so kura se so ate atom che me pa cho ni di for ma mere mon page di for yi ba ko de na mu chiri we mats de wo kwa wo so no we so ye disposable e cotton obra na mse mako 5 ti sene ade onso obra ne pa akwa pa na ntwe ne ekotwitwa no nti enie ene wa bra no pad apem for pad no ene kura ma mere no so abra ne miensa ene wa bra ne parazu ene wa ma ne che abai wa ne so yo ba ma ne pink che pink nti mun pack ma no ewura ba ene ma obi na se family odi asem na wo ka kire no Pacho nyame nshira no bi wano na kasa abobonua abodua abo usoda ya na sebes ebo wasen eduabo sam ka bibi kira no ne nya akwan na ko Jennifer nyame nshira wate ma Jennifer nyame nshira no na na ku mu pie die ni kozi obabu ya okula de na obebo
ah obebo nse onye power ni so anka beti usame sole asho crazy ye chi obi awai na mishra amenyo kese pa yo ya ba Charlotte no ai na abeje ne niam kama ya wode ekro no ntina de wo ho eno no ai bi je ye na trans na ye metete ma no na enkasa nkyere mema obi anya ne bible ready ena asem o ye be kasa ho no Matthew etre ba ko nchemu du nwotwe kopma de onu ba ko Matthew asem papa etre ba ko chichemu edu nwotwe ekopem aduonu ba ko Matthew chapter 1 verse 19 to 21 Yeshua asem tiawa bi na ye de Nkomo verse Matthew 1:18-21 was say na said Yesu Kristo awotie nie wodene na Maria ma Joseph asiwayere na onyan hia mu no wohunu se onyam de efre honhon kronkron mu na ne kunu Joseph ye onipatrene aha ne hia me pa underline Joseph was a righteous man na ne kuru Joseph ye onipatrene na ampese oguna se nanimu ase e wo bedwam nti obo ni tirim se opegya na kokum enem na nte yanke ne beba Sompa Nkomo anasa ante na anasa ma mefi wo ba yesi wasiwa na be ma be hu awonyam tie wo beti atomu uji hu ba bi anyi asem no ye me de pa meti wo eho no biem na ampese oguna ni mu ase edwam nti obo ni tirim se obegya ne kokuam na oretwentwen ye no mu ho no hwe awurade bofo yi ni ho adi kire no wodayem se Joseph David ba ensuro se obefa wo yere Maria aba wo nchen na de onyem no firi honhon kronkron mu na obawo obabani no atunidin Yesu efiri se ono na obegye ne man efiri boni mu wanka amen amen asemui eye me dese Joseph eno waware Maria was a virgin wobabuna wo hu be ma daw na waware no wasi na siwa wonko ne ho yehu ya Mary ena Joseph said there be me jan wo kokoam me hunani mu ase na Bible say wo twentwen we no ho na sanse Joseph ye ni patri ni ti Ewurade be yi kire ni dayem se ensuro so obetwe Maria aba wo chen sanse de onyem no efiri me ni Ewurade ho konkron na obewu obabani ame ato ni di Yesu no obeyi ni man ade ni Yesu awa my God Yesu Kristo ya safunu ti wo bema ni abusua ni ti eju onyame ni mema no dwumadi asurunku bi ahyemonsa se munkuta abusua bi e ma na sede ni se ye pepa be ye maboafo enye manko an sese ye kata ye kunu mu anim guase so eto da bi e mema ne so ese mo kata mo yire nom anim guase so sabi wo yire jonso kete so woni ne ko a wo de to ne tuma mu pe wo ye oba wo jonso kete so e de na sese wo ye se wo boa wo ba no ne tu sa ha we ase oba kwa wo na wanwo ye won niema bi wo ho a ye de shake the foundation of marriage se oba be kwa wo awade na onwo no awo ma no asofo mpontumi nyina ebi mu dwane ekowo ewo nchen ni nyina ye niema nyame de woso awade ni nyina so hwese mumu mienu no mu betimi agina jeje sasisu bio awade a Jesus Christ me say me I'm a victim I've been married for 19 years without a child na me da so gina me mu diem say one day you will see your child this year kwa wade na ya wo ya ya de woso foundation of the marriage enye wo pa ne kwa so de o eye mu mienu ena mo kabom na makosa ko no it is a bema wanya bibi ama wo yere na utumi didi na tem wo yo ba ye ka ma wo ka ho
Wo dey say me nyonko bema na me no te dem. Ah. Enye man ko an sese kata ye kunu manim guase so. Na baabi ya me dane say wo say emra Joseph o dwentwene ho no. Onyame peji ni ho adi kire no wo dayem sanse Joseph je ni patri ni. 20. Emema munye mema bi akwa wo. Eyeso pema bia ye spiritually strong for ono anabusuanti. Eyese bibi be si fie ho a nyame timi yi kire wo. Wo asagya no. Emema bebreda wo nso daye kora. Wo nso daye. Ah, samu beka no kora. So obema bi ho tu kwa na ne bayale. Oni fia na ne bayare. Obema bi ne yere ko a na ne mayare. Kwasem. E kire se wo wasudie bi. Esese wo ye asagya. Na wonyame be yi wa nyina kire wo. E wada yesum. Enyenye na wonye. Woni nyankoponi anyokofa bia. Okay. Woni nyame ni relationship bia. Enti ye pese ye ka kire mema se. In as much as say tete man and na wie so ye kasa kire mema. Wo mu wasudie. Wo ye abusuanity o tom. Enti also you have a responsibility. E wa wade anim esese wutimi ye for your own good. Ene wo ma. Kanya sasam kire nyame baby. Yakopon chira. Enti ese mema no. Ye tumi ni nyame nya nyonkofa. Na bibi be si ye ho a ya ka kire yen na de ne ye hu ememe to man to memu pe obema wo nhwe ne ba ensema ye ka ne fia bebre mema wa ye hwe ma ye shirt gu ye kon ho pepre te sale bella ye gina ye trinwi eti sa afro bedema broni wa u chairman bema bi etua nyonko na yira ka wontie wanam ne trasese anu fin koja me wa sesi a kinkire na moto dina kohye ase de o kan ni onno ba ko amema bebrada ne akurafo papa o wasudi wakasa Joseph wa ya na twi se wo hu Maria ni mu ase obi cha no wokukuom wo a ko bi abete de wuro da say mo mayo wa ba no sa sha we kekere wa ba me ne na no wonyem no o kata so eya meme mon kata mo yere no moto mon kata mo yere no moto na wo ya pusuati wonyame adi agi wadi en wodi bibia hyew mu se wo betimi aye obema wo hu ma brabo ne sen wo hu mu brabo ne sen adentina tu kwan na wo bayare adentina na wo yere kwan na wo bayare e kire se enu ne ye frɛ no akan kasa mu pomi se champon ye frɛ bibi se enton ya na nkrofo fi se ye busua enya busuo eje sunsun a wo de kata ne maso etie wo busumuru busomotre ene sai ni na ye yenton a ye papa nom ehonhom a om de kata ye so papa o adwuma ye me se champon. God bless you. Judge asem ni nyina na waka it is obi tika mu no wako no wanti akura watene waka ni nyina Judge senya twere konkon no kan no ya obo no etofa no ya asem bia ya emu odu papa na ye be kasa kire emema enne awie bema bi ewo ho no mo a emema mesra mu muntie ye ne pa na mumfanye adwuma so ya ware awie a bema na ye abusua no eti na sema ya mi bisa ne eni se edebe na wo ye se abusua no eti adenti na wo de wote wono mo a exizo wonyankopon wonyi bibi enkyere wo mfa wabusua ho wo ye etireben ebiemu nso no se na wosi hu wo yire ya na obuna nim ti ana wonyankopon se mo ware ye ne a yentu ne no mo ma metena na ye meye mo mfimpade no a ya wode ebo ye no nanso enam se yenua no mema bia ya omo wa ye no wo mo nye no Onyankopon e kan nti no saa ade we se ekro ye ni enhira ye Onyankopon ye se wode ma emema na ka busua no ya na enta eni hono mo esa enkanka wo mo ye asebi o wo mo mfa
yesu anaso mo nim nyankopon no tembia no awurade nso so no ontwe emmen sa wo ben no a Joseph enam so oben awurade ntino enna wonyankopon emma angels ba ya won be yi sasem ye mu oduro yi e de kire no na ne minsan abusa biam ne se ya na wo yire no wo hu ne se wo ye wo mfe pande pa ne yi ye chese be me bi wono mu a woni ne yire etifia minimo bia no wo wrafia no wo de na chia ne yire wo wrafia no wo mi na no chia ne yire o wo de nan sasem wo se ebeto ya nim emne bia na e tek anu nti no wode wona ya chia no esese bio wo ye wo nam from ana wo ya bo bia ya wo fie honom na chese wo krampo no wode do ho atem fisa wo amu fisa wo mfempade ene de anwene oba no na se wo ye abusua no etie no wotimi kan wano atum bebe bi wono masebe bi wono ne yire edinketa ho awie no okwa wonte no ne namfro mposia ensa wienti oba koka na wakwa akoka Ewurade ena no pay ahomachen afro bia meto mu afro na ne se je oba no ye nso se pacha to ato afro na sebe yakwa afro mu ne ato afro mu ya ne ye nyi nan enti sa wo yire sebe no baabi anya enti wontime muwa na munsiesie se na be ya bibia e be ya kama ko gu yire ni mo se wa bonten sebe obi ko agonadwa ena ko ka ne yire wansem se poto na okru wansem se poto na agora no enkurase bebre ena ba hono mo e be didwa na se wo yire anase wukunu eyeyi anase ni suma asesa afra na akokọ fere wo munya se mumra o na ne de face me ku se enu nti be me ni me kan se to ono dareka wo na funu ma ya wo no omnam no utimi hu se ebinum mi ya no kra na ya kan ya yire wansem wo de bia wo yire nye de bia wo yire ya wo nye nsu wunya no ena na judge ka no ememma esunsumu ene kata enkoda no eso na wo ye nkoda ni bi sorry efense mudi emaye ni a na wo mama no ra ho enu ntine twa se akoda no wo yare wo mu oba no be yare efise ne mami ade no na wo ade no ya ne tua akoda no ho no aha na fruma no emma woni akwana tembia no wo musunsum no ebom enu ntine ya me kan se tembia ne ma yanya adwen se ye be kan ya yire ho asembone de be ada na ema ni bi nso ho no mu a be me ka kire wo mo ya se be wo mo ye din no ya ye se wo mo mpekasa no otu asema na wankasa ehwe na wansa etwa ho ahia obi ho no mu a wo be resa no obe retaliate bonus retaliation obe ye bi atua waka enti wo ka no waka eno sa no kwa no ho no mu a emwa eno nti be ma se wo ka bibia kire wo yira we no ne bu sa ho se me na ye kan se we se kire me a enti nka me ne beji ana se me na me yiri ka we kire me a enti nka be me da na enu nti no da ma ne bu sa ne se efie plan na ya wo fa no ni me bia ya wo toto dia ma ebusia no ya na wo de yiri ka ho se bi onu wo ko abonten na ko kana sem nyina de a kire ne namfo no mo woni ne namfo no na adwe ne wagya oba no wo fie wo yesa awade no entumi enkoyie enu to hin ne America ne say democracy ya amudi ya party efia so me say democracy ne bi mra wo me ka democracy nya se chinchira oba no be hye be ma so de bi be ma ye wasede na oba no so enye na sede na se ye we say ya tembia no ye ma no ya wo mo no enam ne omu hu wo fie ni ti no na se ye papa wo mo so be draw closer to their fathers ye da se ebusuafo amudi ya chi Facebook nyame hya mo papa Loza Peter Mabina Nana Quia cause Osidi for Utie Futuo ne dear Nai Abba Zakaria J Mensa Judas and a fe a year Nana Kwasibobie Ansa PSC Poma Obapa Christi J Mensa Judas Woho Ane and a fe me visa de pa Obi Krasa Menquames Ghana. Ame ho aye fedo do nti mekodan na nsa ene de na ado nhira mai ene adofo a ene bi mu kra Janice ade pena ene de afoforo bebre nso aba wo mo ne yen ebeka ho Esley Asantoa Frimpong ono nso ababie
yedamose papa se ene mu yenya wo bebre e wo Facebook a om se ene ne di kan ladi abanansen ladi ne yente unka Bernard Nyaba adwo aboahema dailies ono so e wo hobi ma Mary ye tete ma wo na ya kasa kire emema na ya kasa kire emema na ya kasa kire emema yeah na judge ye tia ne se yesi emema de hoahoa ye ho ya Bible no so na aka se emema ni etire no two ways about that enti ya na ye de nipadua no etoto ebusua ho ye ka se etire na tua so ba ko pese ye twa enipati a obeye lifeless bibia enkeka ne ho bio ewonimu nanso ye twa ensa enipadua ne timi tenase ye twa enan a still nipadua ne timi exist se ekomo de wa na ye funu ewe a nipadua ne timi exist but ye twa tire ne se hu every nipadua nso a asa eninti onyankopon wa obo mema no obo mema with a great purpose enti obo bema pe ena responsibility nti bema bia ya wone ba asase su bia no ya wono as that husband oba betete abusua bi oba be ye adwuma sronko bi ne first work enti da bia ya ka say marriage is work aware unya tisi aware mpe eya adwuma na adwuma no so wan na eya bema no wona wo ye adwuma no say ye ba sompa hai adwuma wura wo ho manager wo ho nanso hwe enipa a ye wa adwuma num ye aboafo a ye aboa ma adwuma na ye dai akoso eninti bema de woni etire wona umma directives nyame fall so straight se nyame na wo suri se o sane aba etire na di kan enti bema na wo sabe adwene etire ye tua we ho na adwene e wo ntina no Paul kase no say in all your gettings get understanding wisdom and knowledge enti se de nyame ye bema no na because bema ketua bia nim se yenya wo bema ba asase so ha na kire se asudi kase edaw so enkanka bra ya tetewa mo akodu bra waware na wakofa oba aba ka wa bra bo na enkoda nso ye dai edi akire ye hu se emema bebre wo hwa enam se omunim sa de enti they are not sensitive to their family, most especially the wife. Onu ankasa onim ne ho onyanhu de enti a waware enenti oba na waware no onim no ye wo mema bebre o waware mfie bebre but onim ne yere na waware no no enenti bibia sia o hauba oba no so a onhu amane ba oba no so a onhu atete bi da nkwada no so a onhu enua ne se ofu se ba ma wa yiska to ho no okọ no. You have to be very sensitive. As I said, woman wa jene ekọ ebusua no so de edi kan wo yire me yire otese e ba sa wo be ware a che na wo betimi akuta oba no aye ni ye ahwe ni ye amabi aka wo ma no enso elenti se ye ba akenkan sama ya kenkan ye ya Joseph ebra e ba se wa ware Mary na oba ya nware no yenya onya ne na ya no anyem asem we dia no odin o sa wo trase na odwen ho anim guase kase be ni ho mi Joseph a minim se me pa oba bu na ware na asem kase we dia enti on se o yes obeja no kokoam oyin ni judge your friend say ma etia ware ase a ya ja wo mo ho oti ase a ye ja no do so chen omo a ya pam omo asesa ye bi wa oti won so ye ja no oti aware asesa ye ja no die nti na meka se ye ja yes be ma kra ne na be ma no on hwe ne hwe titru ema bi o kra se nyinsen nya ba mpam chewo be ma panyini se oba enyinsan a emfa ne nkototo ne yonko ba bi a wanyinsan a ne ho primprim ho nyonko esmes obia wo senia ne hormones no respond to pregnancy enyanko na aye onyem nyonko na onyem
Be sensitive to the wife. Hune how hunamani share her predicaments. And in chane how and in chana money and in chana tete. A bassa bibaka quadano crow share your funumuno. A quadano so a pier ban quadano so pier babonsa. Omu be so bibi I will share. Nyankopona or demo Pentecost for you be or berima or Nyankopon subai and in any mo nyam. And into wood nyam is subai. I am a bro any teman or the be a row. Say a drew dear dear. Shema a busian any year. Shema obano na kuma Antony yam. Shema and mofrano akuma and tower yam. Men are principled, yes, mejitum. Bema kase wa pao ne ba ube ya den. But a ma or ne bane boni muni nyina odi nachi. But bema kase wa pone ba na wa pono. No, and this a basa. She said near a hard na solve that problem. You read the prodigal son. Or quite, but yet the father was after him. Cause see, say aquadana sign a baya obey a bibi cassia at the ma a busiano. And into yes, so ye bema sabe ye dikai ya drain a busiano home. Na shenia assessor we had to solve the problem. Nia obani femono solve the woman's problem. Nia enkodani femono solve their problem, be responsible. And no nema we ye bema na basa nyame na ni jo na se na uni nyame ehamo. And into see kasa kire emema awie ya. The edi comes understand yourself. So we ye bema na te wo yirase na te wo manso ase na se ebasa wo be ye responsible father ama ebusuano akoso ama bia aka oman no nso so ani wiase nyina yes me da say yes that's yo yag me da say na owura bi e friend no John Maxwell oyim the focus bi no kan sem bi o say a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. Na yeka leader no twi kasa no ne yeka etire na o relate etire to yene yeti konkura ye sisu ya yewo etire bi ho obroni be kasa e empty leader bi ti a esi ne ti konkura yesu no emu ye hwe enti hwe nim ade na odi animu no onim na kade onim hu nim de enso situation amana be ye leader emema muntie ya wie yi bema ni ti eye hunu etire no eye bebre ye etire no bi eye hunu etire no bi eti bonkoso etire no ebi hwinim sa nipa no olaki nyankopon wisdom and at the same time on signing yamin ni relationship bia into ono ankasa na brabo mu no oya tintehuo bi and mframa bonokro na ohwa Joseph eye nipa bia no oni nyankopon ewo ayonkofa enti osi nyansam fitiase ohi no eni nyamesuro enti the moment nipa besuro nyankopon no onyanyansa enti awurade di ni wisdom eye ni nyansa dua ni mu Emma operate with wisdom hwese asem kase sei abranti a onu nim se okoware babunu na afede ekowiase a ababa wa enyam minum ye no obi anke ebe disclose anase de beto abontene but hwe nyansa oyusu ye ne se onsi awurano ntoma gufin ewa abonten obi tia wade ase be ma bi wa wade ase ne mpana enim fort won yiri hu nyina sa be ma we wuti no esisu hunu eyeti konkura hunu keke be ma bi tia wade ase ne secret eye ne yiri secret nyina no eda ne mpana ho eno ne kwan a wo fa so e dey invite a mafoforo e babra bonum and we call this person as a leader unye leader na yebesre se leader enim kwan ne dia yebesre se suni ban bia wo as a head of the family o dan adi no wo bokwan bi nso e de atetem ofra no e wo fie enti yensre se yenna suban papa di as men na bema no respect how be commander free oba ho no e say obey your responsibilities odo
ɛna trosem no mu kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ bɛrima dan na di kyerɛ ɔbaa na ɔdɔ no judge ɛnyɛ ya no fafan yi o sɛ yɛyɛ mmaa na sɛdeɛ ama wɔn mo no ɛna kyerɛ sɛ yɛwɔ dɔ nti as a leader you should be able to provide for your family leader a woyɛ busua no ti sɛ bɛrima no ɔnkɔtena nsadwa ase ɛne namfo nkɔboro ɛnwe nsa ɛntɔtɔ ba aduane nni wabra wo fie ɛkɔm de wo yɛ no ma you don't call yourself a leader wonni di ɛmpepa ɔno mɛtena fie wonfa sika nkɔyɛ akɔhwisɛm wabra wontua school fees ɛma wo ma ho nkyere wɔ mo awie yi yɛkasa kyerɛ mmarima mmarima no mu bi egu yɛni mu ase dodo nti yɛsrɛ mo baabi a magu yɛni mu ase akɔkoduro biala no monsanhyɛ mo tokoto no monka ne dɔ no mmarima no bi atea tom dodo gyae ama apɛkyɛ kyɛ sɛ sometimes cases ni bi wɔ kora wote a ɛfɛre mmarima yi baabi a moatea tom akɔduro awia bi a yɛsrɛ mo monsɔre mmarima yi monsɔre o monsɔre ɛkuyɔko so ɔpɛw na n'ekuyɔko so ɔpɛw Facebook no mi musa so awale ekuyɔko wɔnwale yi o sɛ ɔbɛba awai me ameke kama na abi to hwɛm sɛ na no awu kaka eti me ameke kama obi wabo amane judge misraw o kasema no odi ano amofo suo ma nyame na no wɔn de me pa bɔmɔden awai ekuyɔko sɛ odi ɔpa DJ no a me ba Ricardo virus nso wa brantie pa ne ho fɛ wo hɛ ne pɛɛkyi nso a na pa to pɛm bɛɛhye Ricardo no nso hɛ na to pɛm bɛɛhye na yɛ ase akoe no sɛ ne sisira sɛ prɛko sisi no prɛko ato pa abusua pɔkɔ abena wadi ne bɔhyɛ so akɔtɔ ma ɔtɔ ma wɔse sɛ ma ɔno ɛnɛm de akana koma abusua a bishop 75 enterprise dealers in all kinds of jewelries. Say asomadeɛ, komadeɛ, opa ni bɛrima nkawa, a wobɛ use nkwa na wopɛ dia. Kumase ye bɛn adehye market. Happy Plaza. Abronsan tintin no mu a 0598 585 219 0554 304 135. Na eni yen emo Nkomo Christ Victory Academy womo beye womo first graduation and career day 15th September anopa no nkro pepepepepe ewo anomanje mpatasie na ochina oye floats enya sem ketwa emponkotie animu asojafo motoke di ka ho ya nkoda no bambo de womo toto na se kra wo frase wa Brepo highway akoko space abusia kruwa junction macro swami post office na fe anomanye na wo se obey cultural and talent display recitals choreography any de keka ka hunu nyina da ti wo frɛ awefo about time enyina ne yenyina sɛ yenkɔ ne yenkɔ hwade fɛ fa nkodai ebeye bi o se de meka u penkyeremu a 02 43 42 9908 yeah, Papa Francis Aponsa the V adult education papa no one no na dwumadie ayo esi wo mo ya frɛ no mlabi ya won mu di Kanisa Cyber Center na frɛbusa usisi Ibrahim how candida gonorrhea chlamydia syphilis rashes around vagina olifers obebo bibi ne na mo ya musisi mu ku a e Kanisa edudada ya headquarters of Kenten taxi rank Techiman baseline shops ni na pebia to obenya bi bebia iton Bia Memuimu, Kanisa 0247 887 436 Tabita Kum Enra. Or ye free screening, my prostate ni diabetes. I want my trying to say also for alarming. To say, I did that so. What's none of pack call to American or ya dear Ben Yakan was me, or how I was sabum and answer brebomu, a woman how. Bema utedru ya mushi show sisi ya die ningi na obesha ma de amosumpo fani na kota bita and grandma bandina ya ben Firestone food bridge wa so fola lament ho ne wo kumasi takra di sunwan so ye wo 0202347647 abe okunini oba kokodru fo ya santoa wo se ube memo aye mre wo ho ube ma na twa kwehye mo ho body age wa wodi aboso me chere fibroids I am grow how
etwaje show aboso etwire nso gu ani mu ase koko how hepatitis B gonorrhea low sperm counts prostate cancer na sickle cell ni hole in heart was there in tonchia abrofo kraba momentimi attack ya otano so patrapa friend 0243 345 392 and 0506 460 208 ani mami abe emo enkomo dimpa heba meshiaba malaria typhoid abuani e friend samolina typhi ko town so kase no bubom ntokura udidi ana uja onan wanhwe de yaleboni bi po besusu wanumu atso wonam ya wo ya eye dimpa heba mesha gasto mesha ne die eye ayamkuro ene edi tu ase menstrual plus mesha brayemu haubia yeast infection. That's true. Ubra yon nye date ni timi nyina so e ba na waya se wu etwetwa droi ene beboa wo misi aba komase jeff eba mankasim pene eba cape coast nimdi eba takrade na naboache enkrantema ekus ewo ashiama friend 0248778899 Ernest Herbal Industries me pa chom pompo how we uti anen sawati abegu anu na ntitalia ma mpabo e prompabo mu pon chicken pox aba ringworms moto mu pampan moto mu tu eczema koko heat rash ensanini ni sabede afei ehoa ni nyina ns ointment etsuno awake natural capsules eno de oba ne bema na enom eboama soja fon ye adwuma ye me immune system no obema we umpasu gudi aseye prostate jeje wo untimi nyunso ye watenka na te awake oba braye no how gonorrhea afi wanu mu atso osi akoda wonya mfinhye du no mu ka oba pin fortune free home 0245 079915 and 0276537701. Ubenya bi wan crying Kings Walk Herbal, Repash Ventures, Tinatet Herbal, Baseline Pharmacy, Nisi Pharmacy, Rich Jones, Kufodia Gabson, Delights, Drug Right, Benon Pharmacy, Nkoko Uskobi, Hillside and a BB Pharmacy, Kaswa, Tribe of Judah, Kumase, Denny Haiba, Missy Eba, Kolinak, Habbe, and a fake Chris K. Honso, Unsa Ebeka Ebi. Traders Farm Enterprise. A black and yellow. Traders Farm Enterprise and a Traders Chaco Padano. Eddie Abe a drama so. Pacho a black and yellow. Or say. One mu udrobia fa bi gu nsuom ne nom one mu senya hangover fa bi gu nsuom ne nom cholesterol kum fa bi gu nsuom ne nom wadi abroso na usura nsuo na de gu no fa kutu awuntumi ntano fa bi gu nsuom ne nom one mu pampan halitosis brush ne so fa twitwi se be ma we de nani ayefe kama wa yemtuo bia enso benya bi ewukumase dan herbal apidan kolinak misty and a pleasant require for 0243 943-413 and that's all about Dr. Edo Usu or so how be when you cost young radiamani to me say dear no I won't me where we are Nanyama Kabum who be about Burma and Tuyabum me patch all glasses be our pencil or bebow wait the infant Rubian could go and in his one more dranum na bebo amintie wo wani mu aso atiko no clinic soon na eno danche esichire yade stroke nyudie yade prostate koko malaria tipaye din yade ne body fibroids otu ase kra ya otakra de Port Quarters Bishop Archbishop Porter's Girls Senior High School Kumasi Kwara So Estate Park and Kraitabora Alaji Walako Junction 0559 901 234 and 0596 198 884 Hemotoni say in God we trust therefore yetetema ya kasache mema na no de yetetema okre na kasache be judge na mama supreme judge mo midindo di for Paul Masiase mo oda wonum kase hwam oda iko bibi kasache won se mamin koso wa ne dinachi mintwa wa no ne nansadi for ye wa hana bize champesi abrantie bi hwehwem abrantie ati sai beach
me ko se friend no so fo wusu obo na sori ndimiro afi o so obo mpa ya onime o mu TV so na nya me de message e ma no na ni nyina fa me calling ho yeah ti do be kan na ntobie no ane wo e wo frɛ ho asɛm na meji ni tum se no kore nti o mu nyina nka e mpa ebom na de nyame pese wo de ye no yentimi nye na ehye na nyam isi amete ya na abesimti onkoko se me ma supreme judge mo etimi dia ma agi atu ma wo so adoma no efi na eko ya na ye wo board nso nyina ye supreme judge odawroma judge onyankopon hira wo na onya okese na ba bia ye me de pa eye 20 no o se urade bofo yi ne ho di kire no da yesu mu o fe no ko gira danim ka asem kire no emema ye kasa ye kasa dodo bi kura na ne nyame bofo yi ne ho di kire be kasa kire wo adwen boni ekuta meme bi ne wo se me husaman we me husaman ye be obi adwen na be kura da so dai o wo de me kire wo spiritual ye wo ene wo mama se jama mi ankasa me ho krafo asofo ntimi sa ne ma no bibi keto bi sia asofo ntimi bebre aja o mo yire nom bebre di o matra ka mu kra o makura onu ankasa ne yire kofa na ba no one ne wi wo kem akodi no ebi susu krafo onu ankasa ne yire nwia ne yire nwia no one na da abanuma no afa as you the ginemu as the man of God preacher no akasa kunko se konkrofi watiatiem konkrofi jonanum akasa you are not a leader Bible kura kan wo se wontimi hwe ofi a how much se obetima leading krofo a omgo na ase asofo bebre nipa bebre go mu na ase nyina tom ye fe no patriko tom enima nkoye ne yire kwantimi nkone nchen ne yire sofo binum ne yire entimi nkone nchen it is true ehunahuna ne di sika pamon ne first kanto ho wontim ne makura nhia but wo ji hu di se wo ye sofo a wo ye leader ene ye supreme judge ama yatiase because that message we e ma wiase ne wo wiase a wan na position message di aba wo ye be ma na wutie ne tie ne yi susum wakoma hawo susum wa adwen no enkotu hai na mu ye de bi wo e to de tie futuo ne fa bi bon to ba ne fa bi bobra wonum kasa nyente nkokokora hu ono wesa ho wonsa na no hye bodani bi wotufuo no wo so obodam ko ye eye obofo ba wadwire kutawunti no wo hu nya mebofo kra na wo se saman adwemboni nti emema mumma yenye efie ni ti se de babo ne ka no ye efie ni ti amesi de bia se odi anopai me tua school fees ni bi ka nene me man buy ya precious ba se da school fees na oh sister na di ni man ko yo se bomoden che emonim gogo ase wo school ho che amon fo hwo me bana ti ma dada me am tua school fees no yo ka me bona shim me wie ya na keto na so abada ka me coins me na o ko bona shim se wo me fie dwua ba bia wonam bia wutim fita enti se ye bu ye homoden na se be bua nkora na bua efia wankasa kora no onhihye bia wo ye bia no enim sisi so ma ba wadwen boni nti esu a ye de ma wonti obi ye dikin dikases o sa so dem wo wakare to atwom efie huru ho oboni kuruminim obi so boni yiriminim e de nyina de taso dem na adana kutiabo an ye twuma so sa yesu ne be so mike mu a ye dwanim se de yesu kristo nkasa kora no ye won ne hyebotom you are a man think you are a man ye nwini mpanyinwene because ye mema ye ne fie ne ti eto de na nkoko besebesa wa dwemboni nti wotimi ma because o yi ne wodi kura kire ko be dwane wo so ye saman enti ye nhwe kwan be so a ye ne kristo ebe nante na ya tenenka atene ho pampan ye nya dwemboni mfi yetirim oba o ya makofa no we ko hwini obetimi dine iratam a gure ne mase hwantade me ehhehye wo tobi mana akare ho be fe be ma wono ya tompo bo ma yire
maniska nyini nantini maska mu buni mawre sie no be me kura to president enso so no odi ni datem ade wono nkasa ne sapo no nam masa sie hu yo masa gina beton kasem nye kristo ni wo ye nipa nkona ye bema wo nyankopo bebusa osasem no wo ye nipa na ye bema nko ade a enye kristo fo asem wo nyankopo bebusa se wo me de wo bedu asa bema no wo somfa so menya no chechemi mu ede na se na ko kajeje enti ye besere memma asem wo yi ye message a ye besere jaji se wo mu a on san fambra na ye nkyire mu enchadofo jaji wadawroma medima no wasi ye da say d4 ye de say wunya no bebia ye Sompa Nkomo so Jesus Sompa Nkomo so betie dia nua no mema me domo munim so hini ni adazo ade me ye mema nua emba me domo na so mu wasudie sa wo ye bema na wo nyame de abusua hye wo nsade a both physical and spiritual wo wasudie ai se wudi na wo de boa wo busua na no ene beboa ye show me say ye be ko no bebre ekunafo chepa esefa wo ye be sua bibia fa maame ana ye be sua de afa no na sa wo so yo be ekunafo a what trust akora wo ahokire nti ekunafo binom ya shati atunumu dross ni ye afimu ye be sua de afa ana ho enuti se wo betie ya wadan kwa Sompa Nkomo ye tete ma akasa cheme me say akowifo ma e wo wiase nei na bi wo baburu ene kwase e ma papa e wo wiase nei na bi wo baburu ne ye tro baburu fofra me ka me say e be tro bi ne be komu bi ke ma papa no me yo be kan bi ne kwase e ma papa so me kan ho bi kan yo be ko e be kuku no side ho na ka be ko e bu so ye be bia ho ma no watum so ame Grace Congregation is 75 years. Hooray. Yes, celebrating God's grace, assessing our still worship. And Tianiama would be bringing the Diego Aquemua. So I'm a praise be ye papa facia my any papa J says no Diego Aquemua ye be chef ye drew a moment boy 05549319310548. Hello. So for mommy. We born national anchor. Oyibo ni ewa obo Ibo na mami mo abaso efuto bi sei no enye bebia na obenya se Sompa ene ye kasa kire bema na so for mami ene bema ni bi so bema uni obati Joseph die se wakana no na re ka wa ma obi amani o na obehu a se obekwa kobo ni mami amani e na mi yira fa na chi yira ko fanyi sendi wo bedi a mege ho amenti afie enne de mani bi etimi wi omu yire se anopedu ebia unuma ube mo ni devotion kakra bi na ma bompai enne be mani bi timi bompai be mani bi obeda ne wa nan komo ho ubeti wani na ni ade be chino be mani ebi mu ni mu mpaye bo be ma unu yira ko fo udi o konsa te kitwa na Obanu akolashe nechi osasu adie no be ma no timi fa kula na di bo obu a akenye no di ni sika to ni kon na obai ble osa bebesie abenu aduane ama wo ubedi anajo osa mani adie de asaka ho oti be ma ni bi sua nyama ta nyama we Sompa efe no betie o one case of mami prema ni a de bia wa wale be de ebe hangi wa wale bede wa wale begu so for manuni nyame ngeju me da si mi PSO Ibo national. Hello Mpacho, good afternoon my dear Pacho din baby akasa free Mpacho Manita you want to yankwe Nyankopon ashira mu papa ni amu ya for them crown you me kwefo na tiato Nyankopon ashira mu nyafia so be ashira mu papa Mama Wadia, na say hello. Hello, Sofa Mami. Me do food in baby akasa free. Pacho your friend Stella, na mi kasa free tema. Yo, Mami Stella yanko. The Pacho me fear with that. Thursday, the Yami Quaid, you mean fear with station. Thursday, by and then no fear.
na me se me de to na ma tie na me fie no so ma me worry na woman be ene ni ku eti area ha no ma see no ye ne ho ade no ne na wo 3 so ma me wo oba no wa nya me worry but me come do se me worry get me why you see poto ni ba no so no why tan and no be ma no wa ju kon ro no mu pio ko famba no ba no and no stress bia no free giani oh and say almost started so who can't answer me let me tie me dia me tira me pie na me ko bo be ma na pom say o wo ti don want to sompa no mo ka send wo dan ti bi ponto bi ma ni enu poto obeshe nkolane ne jeno amu soya no amu dira nkofo dan e tiro amu hwe TV enemrem so mami me you happen na me kwawa but papa me ne ye me show mo me kom da awari as young girl mama onyame shirawo ate hello pachodin baby akase free so mami pizarro ni me go dun kinkasu yanko na de me ma ni ntimi mfire o yanko so mami we de na de akoye di akwa ma ye papa na so mami me shire memma bi no wo mu asebi bi ba bi o mo yo ma sedi ese eja no se enye se bi a obeya sedi na obeyi sika atufie na wo mo fa nim se bi a bibi ha wo mu na no ni nkomo emu sankra ne ha no to da ya na ha dwe nti se bi ba bi a se obeyi sika mpa to ho a ma bofa ne hu no se wo na oyi sika ide to ho se abofa no bi a onyane no wo kusku a on fa sika no fa kuta aduani ni na emom ko ye se majuma ne hia me sole ya mafa me sika me ko sole ya makota no office me ya adwuma e bedru ba bi na bofra bi wo kra na it bedru ba bi na wonim se na jampo na yisika e de tu fie e man diriwie todo na e de mama no tiko ba sha na nyame mfa fie na bibi kosi pe wa nya oba nyam hwe mu a obaka to abofra ne tirim se me na me sika na emom nya papa ti e sire jafo bi no of mame aba ya bi na oduru SS2 no nim se ne papa na hwe no san se papa ndiska na mama ne no dia ma ne ba edi se sa asemu ese se mema bia nhye ne nso na ya nkorati mistakes na ya mu ye ne mo fe na ni ani nkomo anche chire mu kwa na mo mfa mo mfa so da ache a ebedu ba mema e be break yeah that say hello so for mama ya judin baby akase free but o ko die ni o kurofa ti won ka ache ampi achim kurofa ene dia anakonda mu nyina ntimi ama mema na te egu yenkwe so for mama yankopo won shira mo pa edamase le message na odi abane die e kama pa nke betimi abasa beme dia betie bille yankopo won shira mo nyamo kese dane da womie wa adwem won ma dom no nye kese e wo so na da watunu di akyerɛkyerɛ ama yɛ mma lemema no nso atie bi efia me sim wo hwefie wura na meyira na awerɛfo so na yire na kana somo a na awerɛfo so pia bɔnte a ɛyɛ sorabɔfo yankopɔn wo nhyɛ wɔnyɛ kɛse wɔmpagya mo nyinaa na mo studio wo nyinaa yankopɔn wɔmpagya mo wɔnyɛ mo kɛse ɛda mo ase. Yes, okodi hello. Hello, good afternoon. Afternoon. Hey, na mama nyina adwane. Yenkwai. Omo mama nyame hwiraw. Me Kasafi voter region. That's your Davi. Asama wo kan. Ayam asamu pe so for mama. Ma asama wo kan. Ayam mi basam. Di America ni se nyame hwiraw. Onye wo kase. Koswa na ye wadwuma saa treatment some na ko no pepepe na me kunu odi dini me worry that the age of 47 years me woda ba ba family asinase oni oba for 40 baby so osole wa se oni obi awo bra on family ko hospital ama doctor for ka ni say menyim oda but de bia no oni nimpo na for the awo ene edi watam nyame hwiraw onye wo kese ye Kasafi voter region ni mbom din
nyame bɛyɛ wate ɔba pa kuta wogidie mu wae na wo nyame wɔbɛhyɛ w'animonyam ne birim me nso saa o me nuane ho yo yɛda ase asɛm no ne ɔmsi sɛ kyampɔn sɛ ɔpaa bɛkɔ awadeɛ no a wɔmaayɛ no ɛnyɛ ɔpaa no nko ahaw ɛyɛ adeɛ wosoa wadeɛ ɛnyina soɔ mesi asɔfoɔ kora dwane ɔmu ntumi stande enti sɛ bɛɛma sɛ wɔdeɛ no bɛyɛ wɔ baa hello Pachodin baby akasefi. Let us say Saturday. Udin is uncle. Auntie. Yankwe. Hello. Another what deliver power. Yo. What deliver power. Back to them. As of my mother says, never on the Johnny Yanni, your life so. You when you can say you don't get the idea. There's some of you. Our master is really I don't come to the upper my chest on my head. Thank you. You one more than I'm coming home. Come home. Let the master yeah, that's a hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pachodin baby akasefi. A friend is a free driving. Your buy is now in my uncle. A shop, yeah, that's on your case. Now, Bible not the mamma kind. But your margin back in the same. Joseph, a bra, Mary, a economy. Now, who say, and no, not another. So, Bonajum say, Obijano, Okwim. And then my and on your battery. A brown onion and worry, no, originating on front of one come. For things of the water. A man, my he did make like I say, I buy or yaw you and young and even the minute. Because me my come out you for sending up upon them to many yes, I don't know. So saying I see at home, oh, be a dear, a NFA. My ya, a friend to them and sending and that will be jammy. My nitia will be jammy them. Nti nyame suro na ɛyɛ katafa ho na nkata no ɛmɛma ne bebre ni bi so mame onyame suro ona wakata yeah damas for friend you chat on in quick case so hello Miraudi ni baby akasa free na chat so hello good afternoon akasa free order achim order bro no ba so mi wura akasa free old town what time but tell me what police station kwana so hosa yo yankwe yo masama wodi tu be and they did wa kan sempa na yen so ebusua no so pressure ware kakra bi edu afi atimienu na wo ya asofo ma me pressure so mama me ware ye me yere 3 years na ebambaye na de me bompa ya me denya me asene se me bushia de na pressure bi eni na abonte so fo no ena oye so for man ena da so for man da ena no ba we de ena wonso de why on malam so for mommy na this year there an agency to be mount and now obana den on one na pay chire yes so for mommy pressure is 5 years that's to ana adia ba ko na na de bom me ho se chese den yankopon be mama obaye na kasenya nyam so say 8 years pete na yankopon mai akala oh utirin kwa na sisi omuhu ye wo de wa ye malamu obaba kwa na ubeta na wa ko ti bi wu na o male ami kira ho hai yedase pa nipa na wo wale no kura no bia oni na busuafo no mun ka hwe wo mo atuatua nkyɛn ne obi so na betaduane ama obi badi nyame pepusam mo saafo no ane
Case number 1. Hamidu Mohammed, complainant. Airport runabout eno free by Kumasi. Accused. Kwajani mo. One also airport runabout to Heye Kumasi. Court. If anyone were badon order in court. Eja, me pacho, me wa Bible. Me wa Qur'ani. Ena me wo bodu ya apede he. Pacho me pe Qur'ani. Yo. E kan adiam go bi. Pacho, eye me Hamidu Mohammed. Eye me Hamidu Mohammed. You cry Qur'ani. Me kura Qur'ani. Sa sama me kan. Asama me be kan. No kure turodo. Ni kure turodo. Enturo bi anim. Enturo bi anim. Allah boame. Allah boame. Bismillah. Oda. Eja wiye. Ewie de boko. Edi ka mbechia ebejafo ne otiefo na me ba wie ya me de masem na bedam mi hu mai bi e friend kojo nimo ewo airport runabout na me wo ride moto me so me ride moto ewo patrol share ti me hu no na ne moto ne ya me fe na me ko ne nche na me ne ko didi nkomo ti ye didi nkomo no wie ye no se ya no wo yusu a no waton na me ka che ne se wo yusu no obeto ne a obeto meto home so yango computer so je di mra. Okay. Ya obi benya nso a ne free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia be fu ni amapa ene animdifo ene wo de be miemia kakran kosisa won so benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade ni bi ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana mekan fo de amawo yefun yade de eye munketwa kra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no won show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa. Jimmy D. Ekwan papa wonsa betumi aka osika a wohia intemgyinafo biara. Wo ZPay so no. Wonsa betumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so. Asanso edi 10 cedis. Na ya sanso de kasamre apay wo so. You will seek our ZPay agent a eben wo. Netia entity kitwe bi pe. You will seek a bie biara wo pe a or how biara nimu. Se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270#. Na fe wa bo option 7. Na wo wi a wako yen agent ahodo pi a eben wo akoyi wo sika. Yen ho no nya wo pe na yeye. Bank for bepon. Na ZPay mobile money die ye boho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho wo medi ho ya pao na nemre musa wo mfa wo a enye Tabita Clinic na wokọ me de heba de min ko biemu ya kwa abre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omuda soronko nti message ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofam o me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so ayetitriti ebetimi aye sunsumu ya de o ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fanisi dwame na mani achi woso
mpo misuro kura se wan hwa stroke de ne ho bagim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe ewo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo medina firestone footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene tabita ya pomudini Wato dom ama afei na wo hwehwe odo oh medofo pa ntawantawa bi wo wo ne odofo ntemu ana oh odo so memo oh jai sonim se medofa Jumedie iba wakwemu ya wada na jubia efri nondu dikosi dumienu ewo Sompa 93.1 FM Kaise eye odo somimo Yo anadwide wo wi obesi ama wansansi ne ahudu wa wi abrewa nkuruma benisi na ejeje ho sa ne tuse bronyini to no ena anya asem kitu afie ha na ju no ndu kopem du mienu ade kura tue mu poten ya eje ho no ye nyina ebetie bi we de kete so ne ehunu ade kura puma mu etimum ye nyina ntie bi aja na akọ moto no sa wo beto na ye de ada woroma nti eye sa no o yusu moto no eche kakra fan ti de mehunu ase waton no sa yusu foforo na me ko ne nche se waton wo se an no se ne boga bi na ya na odi firi abrutre bre no se mepa bi a ene se si a wa ye container wo be loadu bi no yi bi picture kire me na me se mepa nti menen de car price that no motor no 150 moto money adini o aja ya utina so awde ye adwuma me de that de ye adwuma nti yes ape ye car price no no se sa na tie de ya obaka kire no nti convert ni nti no nka wa ye container ready na convert na twom no afi no obe load ti se me pa mento ase 12 million na ba na akwese me anye kasenso oji adwam nti yes na me scan be manu na metirimu ntele me na makwara bi wona kuta mesu me yusu moto ne bi wona kura ye moto no sese ya na me ne ko no ho se me friend osofo si moto no obebre mi bi na mento ase na ono wodwe ne ho se no so ono kura ne ho na okura moto nti wo munni no sa abase wa mfa makura wo ba yere no age ama na me di 12 million no emano ebe pemenne moto ama mango ase driver botama what they say ye be load container be afena container mai afede me wo hwa yeso afede wa load na be December num be 4 months na container mai me wo hwa no baka chem se container na aba na yesi duty 195 million 950 million awo moto ni ho anane ma no ho no ma no ho na no wo fa ho be nti boga no wonye sikanji nam sisa na do be ya ne se boga ne sinka wo benye sika aka no ho ananka wo de aka ni o pe sika aka ho ayi no ma no nti memfa 200 million mra nam se moto no awo 200 million betia 200 million nti no nam se okay se moto no me pese mi hu se moto na ba me no be kwa akra ho ye ko hu wo so ye nya ne sa ma so ke me so mi hu moto na balance no mentua no kore wo de me nene china sa de bia different story na ye fitani na wo de aginam no me de atule no so afre no
ebi wa me frɛ na wɔmfa saa bɛpem ɛnɛ a me nsanka moto so a me so wɔmfa me sika ma me ɔno so a sika no me nsanka na me de na abrɛ mu yi wo wura kwadwo ni mo airport run about me pa cho mo de ne picture by munye ma ne mfa ne to TV so we de 12 million de eja edin fie sen is a kobe 2 years ni 12 million de enhye da nyi sika bia asasem a wo kan ye no kore de a nye sika bia ke broso na ye nhwa BJ sen wa pem so akoduro kwadwo ni mo no wanya no yes ye friend no so be eja ni mo we de yesre wanya ado 12,002 de enye sika bia broso sa na ja asumdwe nko a emra. Hello. 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 Jina sunso. Hello black kwajoni mo. Life would have been my knee. Some t-shirt you nko de da so nko. Ye de machechera so ayen. Hello. Meto nkapa. Eja ni mo ma he odi hye ba. Oba pa mejo so. Ye na ho te sei. Na nko pa do mo. Ejuma mu e. Na nko pa do mo. Yo unu aba o yini ni o na mete Sompa TV so eja bi aba. Si e friend Hamidu Mohammed. Emi senka moto bi ton bi bebe ma maso. Enfie mienu ni 12 million akam we de nka mro so sa. Mate, thank you. Na da ye ne den wada wuruma. Number to please me and say. Obi na di moto fra boto ebre on. Nti me di moto no kwere no. Ana o so ope. Ba ni pa me kwa na make it come $2,500 dala. Me di mara no na nche ne kwala nka ye. Ana ya le ne ba nti me bono o se me ntwen wa de ba. Di na no fra me so the container ba. Enfie mi ni kujia de waji o so the container ni bia ba. Na onya ni nkuyina onyi me di wo man fama me di me ko ana onya ka jam so yesi ajumu duty said 950 se so omunye yes kan so munye skan no kutia obefre no waka na me se mate enti twa no ba na me fre ni ya no se omunya no mo di mo no ko demolish na o se ne bia ni se mpia 1.3 billion kan na me se enti me nya botere na me di ebufu fle ne bla no no mfa kora ma me kreti ne bla no me se me kreti no kwenti wo papa ne ma na so ti me ko bo oju ni nya chire papa no o se si ne ma papa ne bla no ti wa fre me se o de beba no so woni de woni se be chese dia ko ri hia isika na me so wa kasa mate me tobo sia na me di na dia de amano se si an kasa na eduma mu hia danye papa the last we ko no all touch no na ma ne no ha na ma ne fere back say o se ne blan ton fi bi no from kunku yi no man ne blan ko afle me say menti mu obe yi no man ana me ko me sha pan sen ka bosu so me de kan be blan ba ne ska be me ni da so me san ka bi ko bi ya me bona man ye me fa se mu nsi no wa ya we anya se ma fa ni sika me fa nya ni hwe and that ne ka tem say anything of this one we soon we mo be yi no man we ya wa de ma de me mi kwa mi nima de konti ono wori aba anti wa frame me that on Monday na se me Tuesday no frame me ka ten so ni o me tu kwa me pa akra nti me ba na ho na mo fia na mo frame me se ma pa se o so de aba ho ba mi ni ya agena e woni tema nti o me da ba me na twini de aja ni moyi sabi be ma out airport run about to the unya ni pafon sabi na obi a dealing ayabrochire niam nso de unya ni pafon sabi na yesi amani amehu yemfa ntutuka 2 years de waye bi ma me bawo o si 2 years me pese me ni be hwehwe wo de me wa akra ho ani ntina me ko akra enya fe na 12 million ti ne e picture to TV so fa so bi ani so ma woni bibi mi tie kwadwo me pese me ni be agreement bia me wa akra ho ani ntina me ko ho tu ba da be nti ya me adma bia isi Tuesday ko bia ya hwe kwa na bla na skabi no mo kwa si bukan ko mu yi no ma this week na skabi na me pa cho ma mi musa papa no se o pemoto na na obeja ma
Kwadwo. Ma me pa so moto se me call over tension. E ba kwa de was wepa busan na diable. Tu be ba da be. Awon adwuma na ye no ho. Ye pese me hu se bia ada se week won betimi ya na won timi. Eni tla me call ho. Ahanti ye hwe. Senke so mu yiku a me ba ya to wa na me sika koto. Tina je se bia obeba bia next week mu ho. Mate de nyame mo a why? Na de wo ye ni bia na succeed na fabre no na asomdwe mra why? Ma me ni problem bia me pa chop why? Nso me dance pa nyame me pele se sika no won fa meja mo ha. Yo wase wo de oba fa sika ni peja yen wo sompa ha why? Ma me ni for da me frem why? Mate Kwadwo nyame mo a wo. Yo ye nua be ma Kwadwo ni mu no aya kasa kama eja oso obeba next week enti yenhwe wa kan wo de beba ya gi bebre nya wudie na oba be dada ye yo Mr. Champon enti ho tew na judge ai woli asem ke to bia ma won chen so Sompa se ganda ya nwchire ye ma nema bebre etoto chima o enti so to no wan hwe ho so yi a na wo de ahochira onua wa hwe ya na enugwase ato tinami se akane se momma ye ni ye hi awese ma ye nada wo bia sabi 12 million wututu su krampo na nka wutua nka wawie na ye se no ye ntimi kasa entia ebe se ye fra wo no wo de ani die eni kasa de wo de amaye mitimi hu ye se sebe abrochire no bia ne mani free ba no e na amma ntama mfum so we se nyina aba na ni da so se bia nka obenya na kwade am papa enso so wanya enti owura why ade pa emfi menu de why ade 12 million de emfi menu de why ade pa ya de wase so de ebuo ama supreme judge na wo de wase ma ba say ama enne bibia to ebetwa ya wa bane de misro enka wasem bia biem fi say next week no wo de sika bebro ya on first aba no se wan first kana amre no amre wa fa amre ye nia wa me yakwa no ye no ye beda nika enta ba hanko ai de wa mo ya na wa mu bu supreme judge enti no ebe ye why enti kwa kuma to ye wo kono kwa kasa wo biem debi why ne me so me se no wo wura no so ye de wase so wa ma bibia aye boko radenka onye ni bidase ma Mary yo judge me da se eja da wase so this asem ya bijai we dey say keto abiu we kra dey we dey say eni ba bia na Kwadwo na yen kan kire ne say akokres obu na ni gu so in fact 2 years ni dey because 12 million pa dey we dey senka ya kohoma kra ma papa because oh my 12 million tete no o carry 12 million yet ketua o ono e scapa de mano na ono bu na ni gu so hwe na sika no ne moto ni sika fi se obeto asienti covid abani adintin wontua ko ka so obetua nka watua da ti Kwadwo wanya tenawa me na bedru ha ide se de wa hye yembo no ye da ase se wa hye ye sa ebo no fa eja amidu sika bre no na komanye de ento ne yem because 12 million no ono nye sika keto a e de ema no enti omomodin na ye sa so atufo se wo obi ade na se wo pe na wo beto a ntoaso ne de yesrem o adofo no mo de ya tobo ade bia wo pe bia on se hu na wo pe na asa wo ho prewa wan hwe a de wo be ye no afa mi hu yanka na aba enti yesre se papa de yemfa nye adesuade wo ade na wo pa tobo ase ya wo de a ye said ye tie bia na ye fu se wankoto ase wan nye nsa anhwa odi be mu obi foforo enya no kura om nipa nkro be dada wa said ye be ya opeska ya ade enti yesre se bibisa opa ebe se ye wo de a wo benya ene ye ga wuta ga na ama usikanie ma ade nie na bibia aye kamanti yemfa enye adesuade esa judge me das yo Diamid Diagnostical Center Dr. Marina and Dr. Joshua womo a specialize ewo kidney yade any liver prostate cancer any wachi spinal cord mu yade
ene ayem kro na de ama wo magidin pa e fibroids a obeyi so wonfa se kan no okay ai maame no ebroni ba bi no waye adwuma no ache pa enu nti osi kumase wo ha obi sa afre no 0267 018 289 ana 0207 515623 and crime from 0243 176 119 Universal Natural Clinic. Universal. Ye no mpeni entimu adwuma. Chikase. Dr. Sahaban Kasa wotse. Na haban so de yetine de wonim. Kwasem. Se kasemu ni entimu yade enko ade a. Ewebre onyame ama ne tumi. Se wode besa wo yade. Wachiri bremo, uchepe, ukotodwe, wachiri kase, siatike kum. Woje wonye uye djuma kakra bia na wabre ni nyina wo besa ede amam wo mfidi a ano odin a wode ye djuma na wo twa wo yam ne nyina gu afidie so a wo hwe bie o se malaria, typhoid, ne hepatitis B ni osade oboni se dwie ayemkuro ene yade wo afurumu yade na universal ye watonso S-line be boss 0556244102 0200 158 272 Zpay GD for no ane ene de usika no kreda so ne etiwu tiwanya baby amfa usika na kwa kofa baby papa usika ni nyina besa phone no se phone na dial *270 hash option 1 na woje hu nsem tie bia wo send this can no abefa sa akwan is option 2 wo send 1000 bi echo 10 cedis yen kase ama light off yen kase network nye ene ye memenda enipa wo ho ya madwuma bi eni ho wudem a se wudem Zpay e boy emrane se GD edwuma ko bi se wo pe enipa ne wo ma ye adwuma obi a obetumi atoto akokɔ o grele akokɔ na afi ope sales executives nso sales manager eno nti se wani gye ho a eno so ekwan no ewo ho ai wo se bomodia se ope marketing manager ena obi a obetoto akokɔ oba na se bema obegrele akokɔ fre 0544 4453 the phone yensia 0544444453 my talent reality show Sompa TV yene Michaelist production for enakabomu 10 September ya yifrasie koda utumi eka kase utumi tojom ade bia efe kwasiada no nampe mu kopim no nsia se yedwumadie upesa wodi wadwaton de ba so a frey 0240 054 263 and 0243 789 318 mizo 5G and miza drink papa chise ni pedua no ma wonya wodi gira wo na setententen ya dwuma wonti bre bia ebinom otonso aye to packaging no fe shake up customers manager Daniel hwa overseas party e wa na ubenya bi 21st clinic wa Bikan supermarket sisters wa about post office and manji Outcome Royal Ventures after Baptist University PNC Ventures Anomanji taxi station and charity hospital junction di anmhwem Nasachi Enterprises afọ Abinchi yene VIP car park di anmhwe frɛ 0246 270221 0558 106 348 Kwakuatri Company Limited Koforidua IC region 0243 329 414 and afi Kinjui Enterprise in Rome Hotel Swami Kumasi 0263 752 944 5G I enamizo 21st clinic we are the sciatica experts papa hospital kase we ntina wo patch kopum 19 ne twem jo ho anya ho blessed first and we ready kan am a dromedy akire ya die bia diesa
ye moja mushishimu 15 branches across Ghana kumasi area overseas nkwantane so ye Biafra radio boase council quarters court junction and crime domi market sunyan yejinem kransan here onyan baby crow dada no ne dan nim tachiman GN bank dinum 0249311311 Dr. Baumies Awa ukuade biya Dr. Laji Mamadou Baumiane ni so ade oni trim po ba bi opeso do o man ni duro no ye ton ama delegate ato e wo sompa no na ikopim no nsia eduru ha na watie bi Kens enso eye ade efiade bia kwame akompreko Japan honorable ono so ye ton ne ho nsem ede ama delegate e wo fia ha enti edachina ebo no nan a Sompa Kumasi Fano, na Sompa Nkransan Swafa, Tawan TV so na yijinemu den. Odo somimu baswa na dwindondu tibomodin se duru hɔ a onso ubeti bi no wawade a atete ahodwo apansam no onyame mfa so na onsisi ni ma menu afrempoma anti Odilia ba o akyem da utie yen papa na nahima metron na brand master also for Paul o girlfriend me chia dodo Supreme ya dasi Supreme adia COVID-19 aye no edos edini pewu papa enipa be so afa ho opportunity de bunkrofo papa ye ji usika na ne de kogu akansum ese COVID no modawroma me dabia me kasa de bi nipa yi wasaso so bia no yen ntimi nkan bebre mia o mene o ba bedum le bi na bewura samado no ho na samado be mia mene ho je ho anyi gaga asem bi anim me papa ne so jeni asemesi me wofa ni komenda no bibia ni ho asamado na agrepu ho enti ye ma no kranya adwuma ade wonim said wo ha ba enko ho dabi mummy mu ye ho transana ya kwasamado song saska wuji ye seven produce aje bitima kase ye bitimi di si ho ede esi ho because ka so the machine be ma no ama it is saska that time almost 3 years ni wodi ye bibia anko so benya no so no ne kakrawa eti ye man no kure enedi wo ya brabom said ye be ya ye hihye ne tutu anyina e bitima for Kristo kwaso na weji mini bi mefa mam we say 2 years ne ni party ho ne ni pe ko ne ba ne ni pe kasa ne wo frɛ wana bofo bi ko be fa kwana homfa eye ho metisem eti ye besre enua wakasa yie na mmom ye hie sika no 1 week time na waka no ye twɛn ye hia ye pa chew fesika ne bro ma no na ne di ekire pa o na ne di ekire wo dwen o se wo be ja mo fa de aboa o kro ba ji ni sekanti fona de bre no Supreme memfa ma no esi wo hamidas pa ai on fa diska ma no on fa ni sika enfa emma no 05549319310548931931 na onso fa wodi ebra na yenhwe na yensori ne yemo aboa ye ho saa na yenkoye nim. Hello, good afternoon pacho din baby akase free. Hello. Yetie. Hello. Pacho din baby akase free. Good afternoon. No. Afternoon. Yo, yankwai. You go to for you na morning. Yeah, damase. Ayere ni we dey Saturday by the moon center. Abanje no moon center o buda faso. So starting to the scaban so that is kebiasa. Nti o he no fa scaban na sunje embra. Let's go to the baby atne. Sigari die momo ko dia so maji papa na dia han. Na me ado ma so me je se wo ka se si ho bia joba.
ọba sika mbra na moto ne ba ọfara de you go so for you na so much am ya damase over yes ya damase hello hello Pachodin baby akase free Willie Chi adansi skamai yo Willie Chi yankwai we the program na but oluma no my no case na me pass it eni mse fa ho je na o to ba kwa wa se no e ma enka papa na kuma na on fetch kanbra oyini ni ya me shirawo e chuma utu meso ya da pa me da se hello 0554931931 0548931931 ene yetete ma kasa kire mema hello mama ya jodi baby akasa free Because some of us are just a papa, if you're not here. Yo, Pokia uncle. Mamma, I'm some ran it, man, the fire, and the papa, Miss Simmons. Will be at my more yet. I don't want to Yama, if you're there, in Sienny. Tell you one can you out, friend, if I can now, pass around, I so friend, one was doing the soft right in Nita. Nita, you said, and can't pray, you do first work at that time, but the better. Sabe na kwa na ye ni gida ba mu kesi wonu na ma fe na man kwake Ese dia bom pe wi aseda se niema we num binti hello hello Pachodin baby akase free chomba mi prebe ni bodo nanga me chama je se ga ba ya kwa ga wo akra ba na wo do check traffic light as ya go ma mu shia no bra nga de mu nyim ska ba pa se ba no na ya ten da ma se ya da se hello o fa ne na so kwa se ni wa na de na se papa ni ka sa yemo no papa ni kire se o shia no petrol share de wono papa ni kire se o shia no petrol share de wono o ka se wo transfer akwa ton I didn't know so now. I went to me auto went to me apartment. In a apartment. That is a car. Thank you. And now that. When you run on about to have a two sabri. Now, I'm sure I'm doing crazy. You say about but you sit the Abano. So don't I? Maybe make it yeah, 5,000. In just and in 41 million. The donor to a memory. We did now, something we show extra. I go for what Ghana there. Ghana done, and I'm going for competitor. That was never come. Say hello. Hello. Yajo. Oh, you need a Pacho me don't be na kasi. Ai. Pacho na wo ye de. Radio adom. Me so ma sam yitiatia. Pacho wakase man no, bra no de pa oluma ni sika mana. Ohe oluma ni eja wanya wo abranti a wo so gina wo so. Utimi bu no bukata de a. Ese nka moje interest kra de ka ho man because 2 years ni. Papa de scan ye adwuma. Because I can do that 10,000 Ghana. It's more money now when so bad, more interest account. As of my pastor coming here on number, it is because it's me, the amount. Because you know, so massively over. Because, yeah. But you, yeah. The Pacho move a production line into Sumame. Pacho production line. Resford. Assistant Pacho freeway so. Friend line we so. 0541 126 6260. Mata de fefe mama see ne pa mame. Ai okotoko janche fe pa me sorry I cute kama. I seen where you jam style first ano. Tu peso pa ma de ma broche fo amopam. Mo pese ma see pam ne mama mu nyina obepam mama mu. Ese menya damfo bi so santase. Mame kunadu. Ewie mi chia se a ohini ni ukọ ma me yi no wan kan che me ka me pam ka ba fefe ma mi ke ebia obi a mi chia ewie hello good evening fine udin baby akase free I was coming came to address yo
me pa no ya pa party scan wa ba because it's ka what ke 2 million na that is 2 million because over money ya no ya mutu papa no ni o mera ni no ndisiga entry ya sin ya mi na do so do hello mahabu shafo ya je osudin baby akasafri sensi da kwai yo yankwe me din di kwa musu yo je osu yango asema me kanya ne se ya papa no o ye na enye eni kwa se abakokra no ye ne sa ntino na o sida na wa hye ne de e kwa ngwa bia se abo ya tetire na ye be chia me akuna isi wa kotena homa se eda no ngwa bia ntino o sida ne duru ha on fa papa ni kamala na sun bia mera na se de wi asisi ko no ni pan be bi di adwene e di sin ko fo di sika di kwa ntino so wa hye da sa oni ne bo hye ne so na sun bia mera eda mo asi na kwabra kashi odi o hini me de tu anyo ba ka kire se ono ha ni titani ba ko a ye friend se kutu on fa na number ma me na da bi a on nto ba ho de bi am program me fa ni agro o kire na de we ya ha fo me ha me otolo what ya tum yo obete abusuafo chia broche sekweje wa Amsterdam any London na nakua pekam hima Chelsea God mother chia mu nyina Kate ni kumbra Prince mo Luton hello udin baby akasa free the akasa free adabo yo nkwe oheni the meeting for the program no aye Tadia Bakwa Etima, Yaya Freno, yes, Frevo, so on fra, one shower, one new phone, near to me, just about Cano. I don't know how. More yet to master, no one at table marks, a phone in the bar. One dear radio, no, and not TV, no, said for 40 on solid film from Petri, send the bay own Kasa, yes, Patina, a yana adding, Papa, you are. The two phone in this one will do say, so someone will show or my say, will do so. What show yourself, poor very away, obey your appreciate, won't do one, won't do no one has up a fair. Did I want to say? Yeah, that's a pie, Jai Benisa, Daruma. Hello, Pachodin baby Akasefri. Hello, I was na Yuguswa. Ye ni mudi nkomo ene mema de yesua no me mfanye adwuma hello udin baby akasafri na igusua asemu ya papa ika ye ne da ho wo ba show no so na apesa wo fra solid free with TV ne ho radio set ne so a na wa ma volume na ba fom no bi ho kasa o pese wo tie ne ho emwa yesre fra mo fra ne hia yen pa ko so mo so ma dwen ne hia hello umami onini Pachodin baby akasefri yi amwa kire no yo mati no ye kasa amwa mu hwe no mo se ya nipa no kasa na mati so now the baby TV so hello yankwe me pa chema mi onini me comment so no nema me onini ya ha me pa ne se dunia be ma no awaji oluman ske se bi oluman tino no kwa no ye fo kula na se bi e bi abo se won kwaje se bi credit se on papa ku krawi me ma mutu ato na waji ni ske se bi ni na me onini we na se bi ya na ne mranche ya ba se bi ye wo bi en fa ta bo 16 years 19 out there so an 30 ni picture from down no Debi kon kwa jo papa oluma wiska enman film ni me fanse akaka kredi na film yensa ro ko jiske we na se ma mi oni ni wa do papa mo ni biswa ti so an ba se tra na de lo na be probusi asu na oni ni e ko so me se wa se ndi ki ase na o twa be da na
on family mo mo family na mo yɛ ndem ni sɛ ne kwan so na mo yɛ no me enka mo judge odina pa wo bo me ma me bunu kwan na baabi ato tu grandson no ya ba cha kwan na me ya ayo yɛda ho asese ho agye atu minu pa o techman mate na ya juma pa ho no mate yɛda ho ase grandson ho agye atu yo director no me anko no ayo radin kan ho on kan yo hello abusuafo na kyerɛ sɛ yɛ pempem so asɔde ano no enche abudi abi be matente ahofe ode agudie mu no be be se na omo blaster for bobo hello ya judin be bi akasa free atana kasa free techman tumi akwanta yo yankwe ba so ko na waje akwari no Monday ko ebe kan wasem dendedededede se uba so na why me ze champo munchi adofo na de yo 2 minutes bi o na ye nsore nko yo wohin mi dase mechia minionu mu nyina masore ma nyina ene ma me sewa wo abrochire London about so Deptford obe Greenwich minua eba ko ho no mo enti ya afre mi na me mfa ne number emma na me nche obebi a ote wate raden ka ho yesu anim bibi atutu yi a na wa ba be kensa wa asumdwi yo mi chia tiefo nyina soso ma Mary Chiadofo ne so ye chia etiefo ne ahwefo a mudi echi da bia mo nkra nhye ene sede musi a mudi echi no na me nhira mo pa mama pro me chia o Church of God inku asofo nyina